Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit jong Bhoi district hapok ka jinglam jong Senior Superintendent of Police Vivekanandan Singh Rathor hagazan mi jong ngi tho ding klap penlong ki jing Rakhe lupa ki Christmas ringkat ki Khunswet kin thai ba shinrang ki blari ba sumar dak tana social welfare hagate ka jing Rakhe ki bakarpang kabla penlong hak office terekam bathamai jong Superintendent of Police Bhoi district lawan banyadan Bentaru nadu uba polling do Menteri Sarkar Berim ke jilla ubadeiru mentau advisor jong tana social welfare Wabilaj Baranwal Deputy Commissioner Bhoi ki Magisto kinoilam seng bhalang bat ki weipat hagari ga janmiet lapin shongshit te jing Rakhe lingba ki jingot kek kabla pin bot ban se jing tem jing put ba jing rwan ki Khunswet no ba po lingdo lem kwe de kinang rwai Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, my fun is to ride one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, my fun is to ride one horse open sleigh. Dashing through the चलो केक काटाओ 1 2 3 blow the candle along with that scope job district administration but come down dan berbau yang jingero investigation district administration kaba kaptam na kalian job sebagai polis ini ba kira kit kiapa berbaik yaki program kebiri bukan traffic management dan kecil jur jangka hen kali but kunju warna ya jingso tu dengan nongnya kali siapang ki ain kedon really baka safe driving kejingnya kali ba sngai ba penduna ya kejing wood accident na market district kali kawai like district barakot wood accident hantam baka de entry point chinagra di sakoi pat ni adalah ni happy barit di badai di Khunswet shinrang bakintai but rekat ki caretakers ki house mothers ruki yang ba la baik dan dengan social welfare di waru ni kita berkumpul di baiklah jom district Bhoi yang juga tak yang jom Bhoi Christmas kabar kit jemput but ke step by kabar bentuk mai kapan bahar yang jemput juga